Mına geçe Kalıgul Oluyanın bir ırınman acır kalkarım yönetti. İnternette jüröt. Kıtay jönde bildiңер, gördüңөрбү? Kıtay gelip judu süylep antet gelip anан kaптap ketет başka degen sözdü. Bul Kalıgul çındığında bu Oluya adam. Allah'ın valisi. Dinde жүрген adam, Kudayın buğa karamatları vergen. Kıtay çudurmuşak gelip giret girgen jerinden çıkpayt balanın tükün barıp jeриң alat başkaң alat dep aytып atat turmatты bir tuğanım. Hani uşul boyunca elder aytып atsa Çuvağa Hacı Özbek Hacı'da apalan tükündür emeye kıyıkırıp çıkpayt balan dep. Men emne aytышты azыр bilбей akılım hayran bolup turat da. Bilip atabыз, tуура эмес кылып атат. Ayakta kırgız bir tuğanдар 50 min dep kamalıp atat. İçinde bizim akademikler var, bizim kandaşlarımız, al emes bir deputat çıkıp söyledi. Allar etnikalı kırgızlar bizim jaran emes de. Biroq bizim jaran bolbogon menen al karta degen kişiler çıkıp kalgan mesele. Bolbosо ошол bizim bir tuğanlarыбыз. Andan burada Kazak tuğanlar, Türkmen tuğanlar, Uygur tuğanlar milyon dep kamalıp kırılıp atat misal üçün. Biz bir nese kılışımız gerek. Biroq bir nese kılıp atıp janagı eme çılbağın alam dep gözді oyup alбайбызбы? Masele ушунда туруп атат da. Kıykırıp çıkış oңой, Касоевского барыш oңой, Төртайды кубалап çıkış da oңой, урматтуу bir tuğanım. Biroq ошо менен маселе токтоп калабы, же болбосо нарагы дагы наракка бетер кетеби? Саясатчылар чыгып саясат кылып бир нерсени сүйлөп кыйкырып деп кое берет, урматтуу bir tuğanım. Biroq biz мусулмандар акыл эстүү болушубуз керек. Дуа кылыш керек сөзсүз түрдө. Кудай Таалам залымдарга ылай жазасын берсин деп. Mazlumdan kutkarılsın de. Dua bizdeki. Anan akıl eslik mamile kılış gerek. Antken urmatlı bir tuğanım bul aytpayбыз çoğ mamleket içinde mamleket dep. Biroq çındığında ele Kıtay'dın mamleketi çoğ mamleket. Biz aların janında ötök içindeki mamleket biz. Balkim Kuday nasıl bizdin kaderimiz uluk biz musulman bolup başka bolgon üçün. Biroq alardın da kudretlerini bilip duruş gerek ko. Ana ошон үчүн ушуга өтө этият болуш керек. Мусулман журтчулугу аралашпай этият болуш керек. Ошо биздин падышаларыбыз дагы шайлаганбыз, дуа кылганбыз бардыгыбыз, алар да бир нерсе ойлоп аткандыр. Балким бизде жакшы пикир болсо биз да айтышыбыз керек. Бирок жанагы болуп аткан нерсени анын сайын көбүрөөк баткак кылып, көбүрөөк ызычуу кылып, жанагы баш эме селдесин келдесин алып кое турганга барбашыбыз керек да.